2022 ngomhla ka-13 April endaweni yaseMagwaveni la ngihlala khona uThongathi. Endlini la ngangiqashe khona la ngangihlala khona. So isitori sami usisi ngangithandana naye ngaso sikhathi. Sasi ngoba ngangizogodwa ngemakhaya ku Good Friday because kwakuLwesithathu isuku lesigameko uFriday ozoba ngoLwesihlanu. So usisi lo sasivumelana ukuthi kumele sibonane before ngigodwe ngemakhaya ngizohamba kuLwesine entambama. So savumelana me ngafika ngibuye emsebenzini entambama kuLwesithathu wafika emva kwami endlini angihlali naye uhlala kwelinye iflat khona lapho Thongathi. So mefika endlini wayiphethe uKerabek lo wase Food Lovers wafika wathi ngena ngendlini wangithatha wanginika ihug into engiyithandana ukuthi ngiyonke into right. So mengena wathatha wangikhipha ukudla kweKerabek wakubeka phe etafula. Lo Kerabek wakhona ukudla ukhona nalesi sigubhu esasingavezile ukuthi khona wayesikhave nge-newspaper. So ngase ngithi into wasemefika ayifuna ukulala nami. Ngathi mina ngeke ngikwazi ukulala nawe ngoba vele uzolala vele la endlini ayikho into engijahile ngicela ukuyogeza kuqala. So uvumelane ke ngihambe ngiyogeza. Ngithi esethi hayi njalo ngiphathele ichibi lamanzi athandazela ngaye ngawasebenzisa before ngiyawazi. So ke mase ngiphathele ichibi ngihambe ngebathroom engifike ebathroom ngivulela amanzi afike eseqhamuka ekamereni uphethe ispade lesi esincane sokuyibheka. Mase ngithi mina hayi lo ngila ngithi ngithatha ispade ngalesi sikhathi ngithi ngiyasifaka ngemuva engishisa lento le. Bengishisa lento la esinyeni ngaphakathi ngangemuva enqene. Ngimbuze sisi kuyini lokho nginika khona ngoba akuona amanzi awayenzi lento. Athe amanzi lawo ichibi ngoba ngitshelile. So ngathi mina akuyona amanzi lawa lento yayingishisa ngaso umzuzu lo ngoba ngangithi ngizama ukuyikhipha ngemuva ingaphumi ingishisa lento. Ngase ngithi sisi ngicela ungidlulisele ifoni yami ngikwazi ukufonela umngane ukuthi angise clinic because ngangifuna iclinic same time. Ngibona ukuthi indlela engasizakala ngayo. Usisi wangena ekamereni wathatha ifoni yami wathatha isikhwama sakhe waphuma endlini wayikhuluma nefoni ngingamuzwa ukuthi uthini because ngangilibeleze inhlungu. Meyikhuluma nefoni ephuma ngomnyango wahamba 15 to 20 minutes ethi uyofuna usizo because mina ngithi ngifuna imoto ungifonela umngane wami ngefoni yami waphuma nefoni yami nefoni yakhe wahamba wangishiya endlini kanjalo ngilimele ngikubuhlungu la isimo. So abuye after 15 to 20 minutes ngangaphosisi abuye sethi usizo ulitholile. Mayebuye ethi usizo ulitholile isikhashanyana kuqhamuka imoto yomunye umfana o driver o Uber ngiyamazi. Ngazi ukuthi imoto ya Uber ngaleso sikhathi ayihamba ngayo lo mfana. So mefika bangithatha esihambise eclinic indlela ithi kimi iye clinic. Along the way mesihamba sidlule kwesinye isikole ekuthiwa iFabrice khona lapho Thongathi. Lo mbhida lo o driver uqashe khona lapha eceleni kwakhona. So ngikhala ngamanzi ngithi ngicela bangipha amanzi ngifuna ukuphuza amanzi. Lento ngaleso sikhathi yangidla la aphuma ubhuti emotweni alandela nosisi bangishiye emotweni. Mebebuya babuya bephethe isigubhu lesi isigubhu ngesamanzi kodwa but asibonakala esingaphakathi ukuthi khona. Ngifike bangena emotweni ngiwathathe ngithi ngiyaphuza. Ngesikhathi ngithi ngiyaphuza iphinde ngishise lento emlonyeni. Ngithi misenga leso mengibuza kanti kuyini lento engiphuzisa yona bangangiphenduli ngaleso sikhathi. Indlela iqhubeke ithi eclinic. Mesifika oThongathi robotini ufuna ngangena ngo right ashona eclinic angidlule nami. Mebedlula nami bayoma kwamanye ama flat la kuhlala khona usisi lo. Mefika kuphuma omunye umjida owayigqoka ikepisi nemask le evalayo le eshiya amehlo neshort wayigqokile ngikhumbula kahle. Bakhuluma ngaphandle kwemoto isikhashanyana baphinde bangena emotweni badrive bahambe nami baye ngase King Shaka International Airport ngasemahashini. Bahambe khona umgwaqo omdala lapho namahlathi. Bahambe nami khona mebefika bafike bame angazi yini babeyikhuluma emva kwalokho because babe ngaphandle ngaphakathi emotweni. Baphinde babuyele nami emuva same time. Ngicela udriver ngithi ngicela ungidlulise eclinic ngoba manje lento iyangilimaza and imali ukuthi ngizokhokhela imali ukuthi because ngazi ukuthi imoto iwuOp.
udriver naye engangiphendule bonke bahambe mase behamba buyela nami endlini la ngihlala khona engiqashe khona. So mengifika endlini labo usisi lo nalobhudi lo esimthathe emafletini bakhulume nodriver bethi cela abalinde. Mebethi balinde udriver anqabe shuthi ashaye imoto ahamba ashiye mina yilo sisi nalobhudi esimthathe efletini. Singene endlini mengene endlini ngiphuza amanzi. Mengise ngigibela phe kombhede ngilale phe kombhede ngibheke phezulu ngisalalela inhlungu. Ngithe ngithi ngisalele ngicimezile ubhudi lo esifike naye bamthatha emafletini wavele nje wangigibela embedeni wagibela phe kwami wangiklinya. Ngalesikhathi engiklinya ngimbuza uyangibulala na bengangiphenduli ngathi ngithi ngiyamemeza usisi lo ephethe iglass enalento le angithele ngayo emlonyeni angifuna ungiphuzisa. Ngalesikhathi ngithi ngiyamemeza lento iyangena lento le ngiyathimisa same time. uNkulunkulu lo-ke nami angazi uNkulunkulu wangipha amandla kangakanani ngakwazi ukugcina ngivukile nobhudi silwa ngaleso sikhathi. Ngalesikhathi ngilwa nobhudi salwa sangoba salala waze wanginqoba wangilalisa phansi ngesisu engicindezele phansi. Kwakunebhodlela lasendlini ngathatha ibhodlela ngamgwaza ngale enyaweni wangidedela. Ngalesikhathi engidedela ngizama ukuthi ngibaleke ngimemeza ngizama ukuthi ngiyophumela eminyango. Mengithi ngiyawuvula umnyango bangibamba bobabili belekelelana bangibuyisa because isikepha ngisigqokile saphela sasidabukile nesikhinda ngisigqokile sasidabukile. So babuyele nami ngaphakathi bavala umnyango. Ngalesikhathi elwa nami lobhudi usisi wathatha iayine lasendlini elami engikenya ngentambo ngemuva engidonsa kanje. Ngilwe ngathi ngisananele lokho ngisalwa nobhudi lo usisi wangithela ngalento le engishisa umzimba wonke. Yayingishisa lento ingcinza shuthi ngasikhathi ingcinza lento yayidla inyama kumina. Njengomfundi manje ngifuna ukuthi siye ngoba abanye kuzobafaka sikhulume nabo. Kwenzekani khona iphutho laziyo olenzile kuze kusukele lokho? Hayi mina siqhamaza ngabe ngidlala ngawo umhlaba wonke ulalela kodwa nje iqiniso nokuthi ngangenzeni angikwazi and futhi ngiyafisa ukuthi ngisho kuthiwa ngithola ithuba lokuthi ngibuze into eyodwa kusisi ngabuza wona lo mbuzo ukuthi sisi ngize ngibe ungenze kanje ungenze yini lengangiyenzile ukhombisa ukuthi ukufa kungifanele kuwena. Ngiyabona mangithumela isithombe zakho lapha ungakenzeki lesonto lomonakalo bese kuba yilezi sisibukayo because abantu bebuka ku Facebook njengamanje. Uzothi umunye wagcina wenze njani walivula icala emaphoyiseni kwenzekani? Ngalivula icala emaphoyiseni. Ngalo usuku lesigameko cause ngangiseklinikhi amngani wami ngamtshela ngicela afonela amaphoyisa cause afika amaphoyisa abhala istatement. Ngakusasa kwathiwa usisi nawo ungivulele icala ukuthi bengimhlukumeza. So ethi ngimhlukumeza endlini ngangilwa naye. So uthi mehlehla wahlehlela kulento le yayiAccid. Uthi shuthi wayifica endlini ngokusho kwakhe. So uthi yamthela onyaweni kodwa manje futhi mebuzakala ukuthi kuphi la ikuthele khona akukho. Kodwa futhi asazi ukuthi engathi into imthelile kodwa mina yayingithelile nazi ikali yabona. Waboshwa usisi nalabo fowethu? Ngokwazi kwami usisi waboshwa angicabanga kuphela ngisho 3 days eboshiwe wadedelwa ngebhayili mengisi cause ngeza sengisesibhedlela sengiphaphame khona esibhedlela.